Adrian Guitar Solutions. Yeah, powered by Adrian Guitar Solutions. Itu dia tadi. Tok Selampit Reef, theme song, lagu tema Tok Selampit Reef. Apa khabar korang-korang semua? Kita bertemu lagi dalam volume ke-20 ya. Volume ke-20 Tok Selampit Reef. Tok Selampit Reef ni rancangan suka-suki di mana aku berbual pasal cerita-cerita mengenai reef, lagu, band, plugins, pedal, amplifier dan sebagainya. Strings pun kita pun pernah cover. Jadi ini bukan rancangan kita mengajar macam mana nak main gitar, bukanlah rancangan macam mana nak riff ke, nak solo ke, nak sebagainya. Okey, tapi rancangan ini adalah rancangan storytelling. Okey, rancangan storytelling ni mesti ada gitar lah. Pasal apa? Aku kan Tok Selampit Reef. Aku bukan Tok Selampit biasa, aku Tok Selampit Reef. Okey, jemput minum. Okey. Aku tak suka, aku suka dan tak suka mic ini kan. Mic ni namanya Boya. Okey, kita tengok. Nama mic ni pun dah lebih kurang kena mengena dengan aku. I know it's corny but B-O, that's Bo, and Y-A, yeah, Bo, yeah. Dan aku juga kalau kecil-kecil aku dikenali sebagai boy. Jadi B-O-Y-A, boy, yeah. Alright. Okay. It takes getting used to. Tapi aku memang nak eliminate banyak wire. Kalau boleh satu hari nanti aku nak eliminate as much cable as possible. Dan aku harap satu hari nanti aku boleh bikin Tok Selampit Reef ni dekat outdoor lah. Okay? Dekat kapak ke, dekat mana ke. Tapi kalau kita buat penggambaran Tok Selampit Reef dekat luar ni, jangan pula ada orang yang kan ini orang gila ke apa. Okey, volume yang ke-20 bermakna kita sudah pun halfway mark untuk season yang ketiga ni. Tok Selampit Reef dah season yang ketiga. Diam aku punya FB live yang kopak kapek, koprak sarap, tak bagus dan sebagainya lah. Add to that, redundant and obsolete. Okay, redundant and obsolete. Aku dah cakap kan, ni bukan rancangan radio. Jadi kalau aku nak maki, aku punya suka. Okay, tapi aku memang nak maki lah satu orang ni lah. Tapi macam tak sampai hati lah memandangkan pernah dalam satu kelas sama-sama kan. Jadi aku macam nak maki pun macam tak apa lah. Aku rasa aku buat diss track lagi bagus lah. Tak apa. Kalau kau nak tahu siapa ini, kita PMTP. Okay, kita jangan lose track. Ini bukan kata ilmiah. Ilmiah pun tak guna. Macam kata orang ni kan, obsolete. Okay, obsolete. Jadi tak kisahlah obsolete pun aku tak pinjam duit bapak dia untuk bikin ni cerita kan. Jadi okey ajalah. Alright. Malam ni aku nak cakap pasal helmet. Bukan helmet yang helmet buat naik motosikal tu, bukan. Helmet the band from US. Okay. Yang pertama kali aku kenal ni band tahun 1993. Dia ada satu lagu tu. Dia ada dua lagu yang sampai aku rasa sampai aku mati aku masih suka lagu tu. Okay, lagu dia satu berjudul In the Meantime. Lebih kurang macam itulah. Okey, helmet ni Alkisah yang pertama. Alkisah yang pertama ni adalah kita go to an analysis sikit sedikit mungkin
masalah ataupun identity crisis lah tentang helmet ni. Dia mungkin tak ada krisis apa-apa, tapi sometimes it becomes an identity crisis when kita tak tahu ni band ni sebenarnya apa. So kalau kita tengok konteks tahun first time aku dengar helmet ni tahun 1993. 1993 aku first time kenal helmet ni. Dia menerusi kawan aku lah. Biasa juga gitaris daripada kumpulan Fractured Skull my partner in crime dalam Fractured Skull iaitu Ramlan Kamarudin. Biasalah aku dulu sewaktu aku di Townsville Institute ni, aku ni budak remaja yang bermasalah sikit lah. Tapi masalah pun bukannya lah masalah aku ni masuk geng jahat ke apa, tak ada. Adalah masalah sikit lah. Jadi kadang-kadang aku ni kalau balik rumah ke apa, balik daripada sekolah, kadang-kadang aku pergi rumah Ramlan sekejap dekat blok 429 Clementi Avenue 3. Bukan apa, bukan pasal nak melepak ke apa, tidak. Pasal apa, Ramlan ni aku punya lead gitaris dalam Fractured Skull. Jadi kadang-kadang aku pergi rumah dia, aku nak praktis dengan dia kan. Kadang-kadang aku pergi jam tu, aku nak kena, aku pergi jam pun pergi jam curi-curi kan. Dulu biasalah nak hidup, bohong. Aku tak nak cakap bohong sunat, because there's no such thing as bohong sunat. Bohong tetap bohong. Not proud of it, tapi it's a fact. Jadi kadang-kadang tu kalau nak pergi jam, aku nak kena kata Max Cavalera dalam dia punya gig dekat Sweden dulu, orang wake you up, member boleh cakap wake up you. Jadi kadang-kadang aku nak kena wake up you si Ramlan ni. Aku pergi rumah dia lah. Aku pergi rumah dia untuk wake up you, untuk dia pergi jam dengan aku, untuk jam Fractured Skull. Dan satu hari ni dia introducekan aku, ni ada band baru. Band apa lah? Engkau kena check out this band. Nama band ni Helmet. Waktu tu zaman grunge lah. Jadi since Helmet is definitely not hair metal or hard rock hair metal, Helmet ni definitely not thrash metal, definitely not death metal, definitely not grindcore. Jadi aku rasa aku tak nak salahkan, aku tak nak cakap benda yang tak betul lah, tapi macam aku dengar ni, ataupun mungkin lah untuk categorizekan benda ni apa band ni jadi mungkin Ramlan bilang aku ni band grunge. So kalau aku teringat grunge, aku teringat the Seattle bands lah, Nirvana, apa lagi, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, dan band-band lain yang tak berapa dikenali lah oleh pendengar-pendengar mainstream yang acak-acak grunge pada waktu tu lah Jadi aku punya orang, aku open-minded. And one thing, I trust Ramlan. Pasal Ramlan ni dia memang, aku boleh katakan dia punya taste in music memang betul-betul luas, tak bias. Dia boleh dengar anything from the most extreme to the most tak extreme, and everything and anything else in between. Itu dia Ramlan Kamarudin Ramlan Mind Grinder, Fractured Skull, dan juga dulu lepas Fractured Skull dia masuk Sideshow Judy. So aku dengar lah kaset tu, dan aku harus katakan, dan mungkin korang pun dah tahu daripada cerita-cerita aku dekat Tok Selampik Reef ni aku ni memang tak minat grunge sangat lah. One thing is because everybody else like grunge, and dulu pun ada dekat sekolah periu aku yang budak-budak yang aku gelarkan sebagai mat-mat grunge yang aku tak berapa favourite.
Aku pun tak nak bilang siapa mereka. Nanti cerita-cerita lama semua keluar. Okay. Jadi aku was the resident death metal guy dekat Townsville Institute lah. Okay, when people were into their grunge thing in 1993, aku was listening to Disincarnate, James Murphy, tu semua. Jadi totally different thing lah. So bila aku dengar Helmet ni, aku macam kira macam ini band macam lain. I wouldn't call them metal. Mungkin retroactively orang akan anggap Helmet ni sebagai metal, tapi pada aku in 1993 it's not called metal. Okay, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada Azizi Tahir 3, Azli Flywings, juga Juan Riquelme. Salam bro, kata Juan Riquelme. 1990s Helmet tu hardcore. Hardcore. Okay, mungkin the closest is hardcore, but I don't think that Helmet pun classify themselves as hardcore. Although kalau kau dengar dan kau mentakrifkan hardcore, okay, as opposed to metal, hardcore lebih banyak power chords macam dia tak ada macam jadi okay, memang hardcore in the early 90s funnily dulu diorang pun tak tahu nak classify Pantera jadi Pantera pun jadi hardcore just because Phil Anselmo vulgar display of power, rambut dia botak kan. Untuk Cowboys from Hell, rambut dia ada scrap tepi kanan, tepi kiri kan, tapi ada rambut panjang dia masih ada. Tapi untuk vulgar display of power dia sudah botak babe. Jadi Pantera pun ada macam okay, aku tak tangkap Pantera. Jadi you get my drift. Jadi because diorang tak boleh nak diklasifikasikan sebagai metal, not thrash metal, not traditional metal, not death metal. Jadi ada orang cakap Pantera ni hardcore. Dan mungkin juga the closest thing, kalau dia bukan grunge, dia mungkin hardcore lah. Okay, lagi-lagi Helmet ni kalau tak silap aku, diorang dari mana? Diorang dari New York City juga. Okay. Jadi terima kasih Juan Riquelme. Aku tak sanggah pendapat kau. Itu satu pendapat yang valid, because Helmet ni memang kita susah nak klasifikasikan lah diorang ni apa sebenarnya. Okay, siapa okay, sorry aku off volume dulu ya. Okay, alright, Amir Abaddon juga in the house, Johan Jasni juga in the house. 1990s hardcore. Okay, alright, kita juga ada budak dari Townsville Institute, Alvin Chai. Hello brother. Hope you roughly understand. I'll switch between Malay and English from time to time. Okay, so tonight I'm storytelling about my experiences with Helmet's music. Okay, jadi kita tahulah dia ada sikit problematic dari segi kita nak mentakrifkan. We want to define what exactly is Helmet. Dan masalah ni bukan unik kepada Helmet ataupun Pantera saja. Okey, kalau Machine Head tu tak keluar daripada Bay Area, San Francisco, dan kalau Rob Flynn tu tak pernah main dalam band Violence, aku rasa kita pun susah nak klasifikasikan kumpulan Machine Head ataupun kumpulan Korn. Pasal Korn bila waktu dia keluar, dia tak anggap dirinya sebagai band mereka ni sebagai metal.
Bila dah beberapa tahun, bila dah sound tu dah crystallize, baru orang panggil, oh that's new metal. Tapi bila Korn keluar dengan album first tu, dia tak pernah cakap diri dia orang metal apa benda pun, tidak. Okay, so one thing in the 90s, apa yang best tu is that kita ada band-band yang macam gini yang kita susah nak klasifikasikan, to classify what exactly the genre of this band, and Helmet is one of them. Okay, tapi apa yang lebih penting adalah Alkisah yang kedua ni lah. Okay, kenapa aku boleh suka Helmet? Pasal apa? Kalau aku dengar balik Helmet punya gitar tone tu, Helmet punya gitar tone, dia ada, okay, kalau aku cut away some of the highs, okay, tadi itu in B, jadi ini in drop D, drop D. Aku try cut away some of the highs sikit. Okay, totally tak ada highs. Because some of the M modelers are a bit bright sounding. Jadi aku cut sikit treble dia, aku tutup presence totally. Okay, before anything aku rasa, before the riff, aku suka Helmet ni pasal the tone, the guitar tone in Meantime, the album Meantime tu, kalau aku dengar betul-betul, dengar secara jujur, the guitar tone tak jauh daripada gitar tone ni. Siapa boleh dapat teka lagu tu? Okey, siapa tahu itu band apa? Okey, cuba berikan jawapan dalam comment box. Okey, ni tamu PMTP. Siapa tahu tadi riff daripada lagu apa ataupun band mana? Alright, senang aja, simple. Okey, by the way, siapa yang sedang in the house? Okey, Nur Hakim Muhammad Nur, terima kasih in the house. Terima kasih saksikan. Sorry, aku harus mulakan lebih awal hari ni. Okey, sekali lagi. Under the rise, from that grave to destroy humankind. Okey. Okey, aku kasih korang
Mungkin sikit masa lagi lah untuk korang cuba teka itu lagu daripada band mana. Nampak macam ada yang dah cuba meneka. Mari aku tengok. Mari kita tengok siapa yang menang. Siapa ni? Okey, aku sedang melihat. Okeylah, kalau tak ada orang nak teka, aku bilang korang. Okey. Aku suka Helmet ni pasal gitar tone dia dekat album Meantime tu macam gitar tone band Terrorizer. Jadi kalau tak ada persamaan itu, mungkin aku tak suka Helmet. Dan aku harus katakan album seterusnya selepas Meantime, iaitu Betty, aku tak berapa favourite lah. Pasal apa? Production dia dah lain. Production dia dah tak sama dengan production Meantime lah. Okay, Meantime ni gitar dia ada mirip-mirip sikit Terrorizer, album World Downfall. Dan dia sama, aku rasa, pasal dia punya tuning lah. Terrorizer uses D standard punya tuning, tapi untuk Helmet ni diorang pakai drop D. Waktu tu diorang pakai drop D. Waktu tu diorang pakai drop D. So hasilnya benda tu macam lebih kurang sama lah bunyi ni, macam gitar tone-nya Terrorizer. Jadi itulah sedikit sebanyak Alkisah yang pertama. Mari aku nak cari kat internet sikit informasi tentang album Meantime ni. Siapa dia punya producer. Kalau aku nak cari siapalah dia punya producer. Kerana album Meantime ni ada sangkut paut dengan album Chaos AD dari segi riffnya. Dulu band-band macam-macam diorang dengar tu sebenarnya. Bukan, kalau band tu band metal, band thrash metal ke band death metal, dia bukan dengar death metal aja. Dia akan dengar banyak perkara. Oh, okey. Itu dia. Album ini dia taruh kat sini, engineering oleh Steve Albini. Tapi mixing by Andy Wallace. Siapa dia Andy Wallace? Cuba korang teka siapa dia Andy Wallace. Cuba letak di comment box. Siapa dia Andy Wallace? Who is Andy Wallace? And why is Andy Wallace important when I mention Sepultura? Andy Wallace, babe. Takkan tak tahu. Mari kita tengok. Okay, Helmet waktu tu dianggotai oleh Page Hamilton sampai sekarang, Peter Mengede, Henry Bogdan dan John Staniers di Cruci Drums. Okay, dan selain daripada lagu In the Meantime, ada juga lagu yang berjudul Unsung yang aku favorite sangat. Okay, cuba korang teka siapakah who is the producer, who is Andy Wallace. Kalau kau minat dengan Sepultura, kau mesti tahu siapa Andy Wallace. Tak boleh tak tahu. Who is Andy Wallace? Okey. Sambil aku menanti jawapan-jawapan sakti korang dekat dalam comment box, aku bilang korang lah perkara yang paling mustahak sekali tentang Helmet ni. Kalau kita tak suka Helmet pun, macam aku harus katakan aku tak katam Helmet. Jadi aku tak boleh cakap aku ni peminat. Tapi dua perkara, dua riff yang sampai sekarang aku rasa dia riff ni melalui
Mungkin sebelum Helmet ada band yang main ni riff juga. Cuma kita tak tahu ataupun kita belum tahu Tapi riff ini dia daripada Helmet, dia melalui Sepultura dan dia masuk ke dalam psyche Bo Skullbanger kerana lagu budaya ada riff ni dan banyak lagi lagu aku juga ada mirip-mirip riff ni. Dan ada juga lagu aku yang tak dirakam pun ada riff ni. Okey, riff apakah dia? Okey. Okey, bukan riff yang tapi riff ni. Okay. Okay, this is like a very industrial kind of riff. Okay, ni riff daripada lagu In the Meantime, right? Dan kalau korang fasih dengan katalog Sepultura, ataupun okay, Sepultura ada lagu Territory kan. Kalau kau dengar lagu Territory kan dah lepas kan ada okey, bila time solo ada itu ada dekat dalam lagu apa ni, Territory. Untuk Nail Bomb pun ada satu part macam gitu. Jangan cakap tak ada kalau tahu lagu Vai Tomanuku kan ada apa ni, lepas itulah riff yang aku maksudkan. Okay, it's aku won't say copy, but in the 90s boleh katakan a lot of bands influence each other. Okay, as much as Sepultura untuk album Roots diorang was influenced by Korn, tapi Korn juga cakap when they were making their first album they were listening to Sepultura. So everybody influence everybody, you see. Okay, so that riff, it starts with Helmet, it goes through Sepultura and Nail Bomb, then Sepultura untuk apa ni? Okay, I try to play it in B. Sepultura in Roots, dia ada lagu Attitude kan, sebelum dia masuk kan ada satu part okay, dia ada that part kan. Okay, kalau kau dengar lagu budaya, okay, bila time the main riff tak, tu lagu lain. Sorry. Okay, satu riff main tu, lagi satu riff main
See? Kalau aku tak dengar helmet, I won't get to appreciate, okay? Aku tak akan dapat appreciate that kind of riff in Sepultura, Nail Bomb, Sepultura again. Dan aku tak akan masukkan that kind of riff untuk lagu aku. Alright, dan aku juga ada satu lagu apa ni, try if this get ridiculous kalau aku drop A, you know. Okay, sekejap. Drop. Okay, ni drop A. No. This is already drop D. Drop C sharp, drop C, drop B, drop B flat, drop A. Okay, that's the riff from lagu Cagar Ritual yang berjudul apa lagu ni? Blood Sacrifice, lagu pasal Adrian Lim. Finally aku tulis lagu pasal Adrian Lim dalam tahun 2020. Aku sebenarnya nak tulis, I actually wanted to write a song about Adrian Lim since 1994. Only got a chance to write that in the year 2020 during the time of COVID. Okay, kita juga ada Sheikh Aminullah in the house. Terima kasih kerana menyaksikan Tok Selampit Riff. Alright. So that's one riff yang kata orang tu that's one riff yang aku betul-betul kira influenced by Helmet. The other riff is this riff. Okay, something like that from the song Unsung. Okay, apa aku suka pasal Helmet ni? Pasal dia punya riff is a lot of start stop. You know, they eventually they call it industrial kind of riffing because okay, now that we are on this topic, okay, dia lebih kurang macam kira ni lah riff daripada Godflesh lah. Okay, Godflesh have something like macam that street cleaner kind of riff macam which eventually goes into Fear Factory, goes into Korn. So that's the beauty of 90s metal lah, influenced by industrial. Okay, actually kalau kita fikir-fikir balik, banyak apa yang kita kenali sebagai riff metal ni asalnya daripada bunyi-bunyi industrial lah. Okay, for example like macam Black Sabbath, things like okay, ataupun atau
the chung 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 chung. Okay, that's very Birmingham lah kalau tak ada Birmingham, mungkin tak ada metal lah. Alright, so don't be weird, don't be something like I like metal but I don't like Black Sabbath, Ozzy era. That's like totally weird. So balik kepada Unsung ni Unsung ni apa yang best dia macam okay, kalau Meantime kau boleh dengar Page Hamilton nyanyi macam hardcore lah. Okay, hardcore. Okay, tapi untuk Unsung ni dia nyanyi macam relax je, macam your contribution left unnoticed some nyanyi relax je. So bila first time aku dengar lagu tu, aku cakap this can't be hardcore. This can't be hardcore. I mean, as much as it's very close to hardcore, but is it grunge? It's not grunge, it's not metal, but what is it? apa yang aku tahu, what is definitely it is that it's exciting music, it's influential music. Okay, sampai one of the earliest Manifest song is actually ada satu lagu yang macam aku nak bikin macam Unsung tu lah, macam okay, apa yang best lagi pasal this kind of riff is actually Page Hamilton dia nyanyi in a totally different rhythm. Jadi aku tengok banyak dia punya live shows juga, bila time dia nyanyi part yang susah-susah di mana he has to really give all out in the vocals dia tak main gitar, he's not playing anything. Okay, even yang lagu Unsung tu ataupun lagu Meantime pun, in the Meantime tu pun dia tak nyanyi. So macam your contribution left unnoticed some, your contribution left unnoticed some. Sekarang diorang down tune lagi. They are not using drop D, they are using drop C. So aku tak tahu, aku nak kena go back and listen whether that song is in drop C originally ke tak, ataupun something else that is different lah. Okay, alright, so kau dah tahulah kita dah ada Alkisah yang pertama tentang bila aku dengar Helmet. Actually album ni keluar berapa? 1992 kan? 1992. Tapi first time aku dengar 1993. Oh, mungkin 1994 Okay, 1992 this album came out. Alright. Dan aku tak tahu aku macam kadang-kadang curious tau. Aku really curious. Okay, Khalid Ajmain juga sedang menyaksikan. Assalamualaikum Aki, apa khabar? Alright. Aku actually curious. Ni kalau ada orang yang kenal dengan brother rock legend macam Joe Branco ke, Kid ke, Khalid Mubin ke, I wonder whether if they actually knew Helmet back in the early 90s, or they care about Helmet, ataupun that kind of guitar rock is too weird for them. Pasal pada aku, it's rhythmically it's something that is exciting lah, macam the start-stop riff and then the industrial riff kan, macam kira berat lah pada aku, macam the tone, the everything.
Okay, because it's good enough to influence the big bands at that time, like Sepultura. Okay, and they incorporate those elements dalam music diorang, iaitu aku nak go into Al-Kisah yang ketiga lah, kerana kita ada lagi around 9 minit lagi Al-Kisah yang ketiga. Tapi sebelum tu aku nak spend a bit time, sikit masa untuk aku cakap pasal Adrian Guitar Solutions. Okay, minggu lalu aku ada pergi rumah kawan lama aku lah. Aku kenal brother ni sejak tahun 1997, 1996 gitu. Okey. Dan dia dah main gitar dah lama, walaupun dia dah kirakan dah lama tak main gitar lah secara serius. Dulu dia ada band semua, dan dia actually tengah lagi cari tone lah. Dan dia tanya whether aku ada a certain pedal yang aku pakai from 2001, aku masih ada pedal tu lagi tak? Aku cakap ada, dan mungkin pedal ni pun dah rosak-rosak. Jadi pada aku, kalau aku nak kasih dia memang nak beli tu pedal. Jadi aku cakap, okay, daripada kau beli ni pedal, apa kata kalau kau gunakan headmat aku, headmat Adrian Guitar Solutions, untuk try dapatkan tone yang dia nak. Okay, so dia cakap okay. So aku tanya dia actually apa dia punya gear. So he was actually playing through a Vox macam desktop amp gitulah, which is actually aku tengok dekat YouTube, which is actually quite cool. Tapi aku pergi rumah dia, macam apa yang dia cakap lah, all that I could get and all that what he could get, apa yang dia cakap is that dia hanya dapat banyak clean tone saja. So aku cakap that's not possible, pasal dekat YouTube banyak yang video-video tunjukkan bahawa amp ini boleh dapat even high gain lah, modern high gain. So aku bawa aku punya Boss Katana, dia main dia punya gitar through aku punya Boss Katana. Okay, aku tanya dia, okay, what do you actually want? So dia actually nak lebih kurang the tone of Doug Aldrich tau, tapi dia cakap bukan exactly lah. So dia main gitar, and aku just try to find a sweet spot tone yang dia suka. So pakai aku punya Boss Katana, dia cakap okay, ni yang aku nak, this is what I want. So aku cakap okay, let's try with some things. Okay, kita pakai a pedal, masuk dia punya amp, set to clean, cari, dia cakap this is not what I want. Okay, lala sekali dipendekkan cerita, pakai the same amp, try to get kata orang tu high gain punya tone, and then dia dapat, and then kita set the EQ, dia cakap wah, ini yang lebih kurang apa aku nak. So you see, the moral of the story is sometimes it's not about buying gear. Macam aku cakap in the previous volume, dalam rancangan yang lalu ataupun 2 rancangan yang lalu, aku cakap okay, misal kata kita nak belajar suno, kita boleh belajar daripada YouTube, dan aku pun tak against. Aku pun belajar banyak barang melalui YouTube, melalui membaca. Dulu sebelum ada belum ada YouTube, belum ada internet semua, belajar baca daripada Guitar World Magazine. Kadang-kadang tak faham apa benda. Dulu aku tak faham apa benda tu kabinet. Aku pergi tanya kawan aku, orang ajar dia mengakal, dia cakap dengan aku, kabinet macam dekat parlimen tu, macam dalam government ada kabinet, kurang asam tu. Lepas tu dia cakap, tak adalah, kabinet ni macam shoe kabinet gitulah. Jadi kita kena mengakal, kita diakalkan, kita dianjingkan. Kita tak dapat knowledge yang sebenar. Jadi what I'm trying to say is that okay, you can learn, tapi nanti you tak faham. Daripada you tak faham, you invest in a service in which kau boleh faham. Macam aku sekarang aku tengah try nak belajar suno. I want to learn from orang yang hari-hari pakai suno. Okay, hari-hari pakai. Daripada aku try to belajar, aku boleh dapat the basic idea daripada dekat YouTube, tapi aku takkan kata orang tu faham selok belok dia. Jadi kalau korang nak selok belok yang betul,
daripada aku punya experiential knowledge, okay, you can engage, okay, Adrian Guitar Solutions. Okay, kalau korang nak cari tone yang korang nak and you don't want to spend money on buying new gear, okay, ataupun korang baru saja nak apa ni, kira berjinak-jinak dengan gitar recording, home guitar recording, okay, you can engage Adrian Guitar Solutions. Ataupun korang nak bikin inilah, nak bikin this kind of FB Live, and then korang wondering macam, apa pasal aku bikin FB Live aku pakai ambient, aku tak pakai equipment semua, asal sound dia tak sedap, asal Tok Selampit Riff ni aku dengar macam sound dia semua macam sedap gitu. Ada cara dia, okay. Of course dalam semua perkhidmatan, of course lah kena bayar lah tapi jangan takut, ini bukan harga ni bukan harga Zionis ni harga yang berpatutan. Jadi kalau kau berminat, bolehlah PMTP kan. Okey, PMTP untuk Adrian Guitar Solutions. Okey, jangan PMTP untuk benda lain ya. Alright. Okey, kita hampir ke penghujung siaran, penghujung rancangan. Diharapkan korang semua telah pun mendapat sesuatu. Kita juga ada Bob Gazbaz Ghazali, alright, seorang producer. Check out his releases. Okay, Bob Gazbaz Ghazali. Siapa lagi ada yang nak cerita-cerita apa-apa lagi kat sini? Alright, cerita yang ketiga. Aku kalau dengar balik album Meantime tu dan aku compare dengan album Chaos AD, aku rasa the gap between those two albums in terms of the sound tak jauh beza. There are guitar tones in Meantime that can be found in Chaos AD, okay, walaupun they are recorded differently. They are recorded in differently as in they are recorded in two different studios. Okay, but what is the common denominator between Meantime and also Chaos AD? The common denominator is Andy Wallace. Okay, yang aku cakapkan tadi. So Andy Wallace lah yang produce dan kalau tak silap aku mix Chaos AD. Let me pull out the information kat sini Chaos AD, siapa dia punya producer. Aku cuma tahu Chaos AD ni dia rakam dekat the same studio Queen rakam untuk Bohemian Rhapsody lah. Okay, mari kita tengok dia punya credits. Okay, Andy Wallace, producer and mixing. There, Andy Wallace, the same guy who mix Chaos AD, the same guy who mix Meantime. Okay, let's check out satu lagi album yang mungkin ada nama Andy Wallace juga. Album dia bukan album metal, tapi kalau aku dengar pun ada macam touchnya Andy Wallace lah. Korang agak-agak apa album ni? Ni album pun keluar 1993. Okay, aku tak boleh main itu riff dekat gitar aku pasal aku tak pernah tangkap tu lagu. Tapi lagu dia macam ding 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 ding. Dia kira alternatif lah. Dia bukan metal lah kan. Okay, ini aku terbukti salah kerana dia bukan Andy Wallace yang mix. Okay, tapi Andy Wallace ni dia mix banyak benda lah. Okay, kau boleh type albums mixed by Andy Wallace. Album mixed by Andy Wallace. Dan dia ni sebagai seorang producer kan pun hebat. Kau pergi cari lah, kau pergi cari video di mana
dia betul-betul push Max Cavalera untuk nyanyi lagu Biotech is Godzilla. Andy Wallace ni dia bukan mix metal aja, dia ada mix untuk hip hop juga. Run hip hop, bukan hip hop bling bling okay, Run DMC, Afrika Bambaataa, okay, metal, Rain in Blood dan Sound of Heaven dia yang mix. Okay, dia juga mix New Model Army, Thunder and Consolation punya album. Dia juga mix, okay, Slayer punya album banyak dia mix lah. Dia mix Sepultura, Rise. Okay, this album dia mix juga Nirvana, Nevermind. Okay, dan album-album yang dia mix yang aku rasa budak-budak alternatif grunge cuma suka dalam era awal 90-an Okay, L7, the all girl band, Bricks Are Heavy, Sonic Youth, Rage Against the Machine punya first album pun dia mix juga. Alright, dia juga mix Screaming Trees, White Zombie, Last Exorcisto, Devil Music Volume 1, okay, Sonic Youth, Rollins Band. Jadi itu semua kira album-album besar tau yang dia mix tau. Okay, so Andy Wallace, he's the guy, man. Dan aku rasa dia mix Sepultura, Roots dan juga Soulfly yang first pun dia mix juga. Okay, Limp Bizkit punya first album pun dia mix juga. So Andy Wallace, okay, kalau kau suka Helmet Meantime, it's the, boleh katakan, door for you to appreciate other things yang Andy Wallace bikin. Mungkin sebelum Meantime tu aku tak tahu pun Andy Wallace ni buat apalah. Mungkin I don't care so much, because to be honest, sound wise I don't care about Slayer. I mean, their musicianship and their songwriting hebat lah, tapi I just wasn't attracted to the sonic aspect lah. Tapi for Meantime ni betul-betul aku kira aku really suka lah dan it was really it's like a door that open so many other doors. Okay, alright, sekarang masanya untuk kita berpisah. Diharapkan korang semua telah pun terhibur, korang semua telah enjoy dengar cerita mengenai kesukaan aku kepada dua buah lagu daripada kumpulan Helmet. Okay, jadi sekarang masanya untuk kita berpisah. Okay, aku akan mainkan lagu tema sekali lagi dan aku kena drop tune to B. Okay, this is again kena kira ni. This is C sharp. No. This is itulah C sharp, C, B. Okay, sekarang ni dah B. Drop B to be exact. Alright. Thank you for listening, for watching. Listening to radio. Watching Tok Selampit Riff. Powered by Adrian Guitar Solutions.